Kilait ligi seng bhalang jala kentup ya ka KSU FKJGP bat ka KWADA kila kentu ya ka sarkar jala bagade ban penne ya ka subsection 8 bat kan riu jong ka section ka basan ha ka village administration bill bala menjor da ka KHADC dangshan ban penkup bor ki bor sen syasnong da ka an ha bakren bi gilat pathai ku bor u president ka KSU samna Daniel Kriam ulong bala da wengno ikite ki arli ki section kalong ku mo wengno ek mensim jong ka bill halor ka jeng menjor ka sarkar jala ya ka ordinance kini gelait ligi seng kelapan pau bagi yang baik hakanong rem ban persya bat bandawa badi ban wengno ya ka ordinance namar ling bakani ka ailat penban yu deputy commissioner ban muslia ya ki kamshnong ka belingkop ya jing dawa ka jongi ka lomba nakalian ka jongi ngin persya ne bakani kamde ka nakalian ka seng ndre ka de nakalian ka FKJP ka KSU bat kumju bat ka wada ba sarkar ka de ban scrap no ya ka ordinance marma Kabaan ulong bang ki section pra subsection pra dan section subsection kandril jong ka section san jong ni kabel ni ban penek pensa kumakilo section pra but section subsection kandril jong ka section san subsection pra section subsection pra but subsection kandril jong section san subsection kandril ne video berarti di gini ke subsection ki keren ba uru brio bachelor whatsa hak jelar jungi bertemu wan sok snong hak jelar jungi ude ban kwat shawumyo residential certificate di kwat sapsna shawumyo residential certificate ani semua di penek sa kaba golong ba ki hima ki rat ki snong ma kat ko kom penyat ki dustur nado ki poverin baja mathau ki an ki adong ba tendon man perkheng ya ka jingrum togi barjala syakini girino jungi isko ba ikini ki subsection do atli don pene ben pha lang hakani ka bel ba pha so sarkar man sarkar so